Ngiyabingelela bonke ababukeli abemeshelela TV. Lolu hlelo olusha esizuza nalo kahle hle alulusha. Nikhuluma noMamzodwa Memela wakaMashu, she's the grain of the nation. Osebenza ngabantwana abadla izidakamizwa oseneminyaka engu-20 enza lo msebenzi. But ngithi angisabalalise lolu lwazi ukuthi ngiyazi ukuthi khona abanye abasahlushwa abantwana. Balimela abazali ngabantwana babo. Siyadinga omama bazoba o-gatekeeper. Bakhiphe labantwana ezidakamizweni. Siyabalulamisa ke la eNjabulo Rehab Center. Ngiqhubeka nalolu daba ade ngilikhuluma uMesizodwa Memela uGrain of the Nation wakaMashu osebenze ngalabantwana bakhipha emgodini ojulile wezidakamizwa. Namhlanje sinensizwa la uPastor Manana ngambiza ngeFirst Day abantu bebona bethi phara mina ngibonanga iphara ngabona uPastor inceke kaNkulunkulu ukuthi izulu lihleli into ezinkulu na. Namhlanje uzokasilandise naye ukuthi uNkulunkulu umsize kanjani. uNkulunkulu akasizwanga yimina nama nginawo amandla ngiwanikwa uNkulunkulu because I was a drug addict. Today I hate it. Hey, I hate it, ama-drugs. That is why ngikwazi ukuthi abantwana abasemgodini ojulile angibahleki kunalabo ngiyabakhulekisa ngikhulekisa abazali balimele kodwa izochaza insizwa uPastor inceke kaNkulunkulu. Angimbizanga ishefika ngo-day 1 ngabona inceke kaNkulunkulu. Into ephuma la kulomlomo hey bakho abantu abaningi ngoba ukhethwe izulu. Over to you Manana. Ngiyanibikelela ayegameni lami ayegameni lagogo kodwa ngibekele egameni kaJesu. Usifiso Manana ke lo enimaziyo namhlanje ngibiziwe kwasiwa siyacela bandla uzovakashela ugogo wakho. Ugogo wami lo mhlaba abanye bayamazi njalo ukhuluma ngayo kakhulu oyifounder yenjabulo rehab eyamanye ama-rehab uNkulunkulu angiletha kuyona. Not only ngizo rehabilitator but ngizoba ingane yakho. So uNkulunkulu emuhle ke ngibiza ngopastor nje nanokuthi ngakuthola ukuthi into omufuna ukuyenza ungayisheki nalutho. Ngiyacabanga ukuthi lokho kuba nomthelela. Alright, njoba ngila ngimenye kwathiwa angizo share istory sami sokuthi noma ngingeke ngisho ukuthi istory sami ba mhlambe abanye basazi but ngizokhombisa ukuthi ikhona indawo enosizo ehambisana kakhulu critically nokulwa nomoya lo esibhekene nako ngoba ngineshoyo ukuthi mina lento esibhekene nayo ngiya understand ukuthi ayona into nje but it's umoya, it's a spirit ngoba utshwala bafethu noma ngathi ugwayi noma ngingakhulumi ngani ngezinto eziningi but i-drug isidakamizwa asilutho uma mesingenawo umzimba esosebenza ngawo. So ngiyacela lento ba-understand abantu ukuthi isidakamizwa suke sifuna umzimba osizosebenza ngawo ukuze sibonakale ukuthi sikhona. Yonke into esibhekene nayo emhlabeni manje into ukuthi idinga imizimba yethu, so iyaboleka imizimba yethu. As much as abantu bangayazi kanjani lento but uma sizoyilwa ngomoya wokukhuleka lento sizoyilwa ngoba lesi iBhayibheli lami asibambeni nanyama nagazi kube sibambene nemimoya. So iyona ndawo engafunda kuyona le ukuthi ayikho into edlula ukuthi noma isimo obhekene naso empilweni kube ukuthi uyakhuleka mase kuhlula ngesimhlule uNkulunkulu ngeke simhlule umnikazi wabantu. So iyona ndawo le ebalalele engingasho ukuthi nga-introduce kuyona noma kwavuka into yasekhaya engangikhule ngayo ukuthi ngibe umntwana kaNkulunkulu. So yavuka la ekhaya ukhokho la ekhaya udila kakhulu nalento esibhekene nayo ebulala abantu kangaka. Maningi amamede sesiwabonile ngomkhuleko. So ngiyacabanga noma ngiyazi mina ukuthi benize la ekhaya noma kunengane noma nidinga usizo kunento ezotholakala noma ezotshaleka kwingane ithi noma isiphuma iya kwezinye indawo kube ukuthi
isinayo ngoba inkinga ukutshala mawutshala namhlanje ungabheki isitshalo ukuthi sizomila kusasa but siyatshala namhlanje ugogo watshala kanti uvuselela into yayikhona ekhaya so ngiyazi ngiyacabanga ukuthi bayangazi abantu but namhlanje ngimenyiwe kwathiwa awuzoshare nabantu under injabulo rehab ukuthi ngoba sathi sihleli nangengikhumbuza ugogo sathi sihleli nje sabuzana ugogo wathi ugogo ayibo ichibe manani ngathi mina ichibe kanjani wathi uyakhumbula ukuthi eqhina laseBethesda kwakuhlela indoda eyayihleli for iminyaka engasizakala 38 years so la mokwangena khona surely kukhona usizo zokuthola baningi abafethu asebengenile baphuma office ba right nabe ngiziwe njengomunye wabantu owalalela ngoba ayikho into edla ukulalela abafethu noma ungayapi noma ungatshela ukuthi ungcono kanjani but udinga usizo kuyakudinga ukuthi ulalele uzehlise uyisusa ukuthi wena wazini ngoba manje uclever kalade lento ngijwayele ukisho abantu bayangazi but ekwakhulu kusenhlizweni yami njengoba ngivumile ukuthi ngize la ekhaya ukuthi sizosho ukuthi ikhona bafethu indawo but azimsiza umuntu ongathanda ukusizakala zikhona indawo ngeke ngithi mina indawo enje zama baby walker ingane ayihambi ingane mingeke ihamba ayisizwa ibhebe ukuthi uhamba mingeke ihambe esidalwa idaliwe ukuthi ngeke ikwazi ukuhamba empilweni ngeke ihambe so ibaby walker indawo yokuthi ilekelele umntwana ukuthi afune ukuhamba so nale ndawo ke bafethu nodade wethu indawo yokulekelela abantu abafuna ukuthi bayeke idakamizwa of which ibaby walker yakho mase udecide and futhi ayihambi yodwa le baby walker ihamba nomkhuleko kaNkulunkulu ngoba we did understand ukuthi lento le esilwa nayo manje ziningi ikhathi mina ngiqhuzuka endleleni but abantu bayakwazi lokho but engikuemphasizeayo kulokho ukuthi ziningi ikhathi singayiboni lento ukuthi size sayibona lethi ukuthi no man lento ifana nemoya eminingi eyaziwa ngabantu noma sesibonile so siyilwa nakhona ngemimoya kaNkulunkulu ngakho ngithenga so ifuna lento awukwazi ukulwa nento ongayazi ukuthi yini isikhathi esiningi lokho ngizolokho ngikusho nje iwumumoya noma ngabe isiphi isidakamizwa kodwa sidinga umzimba esizongena kuona ukuze sibe effective as much as ungathini but if you understand into olanayo u-understand nendlela ozoyilwa ngayo awukwazi kula noma ikuthaysini ubudlala igolf so uma kuthaysini udinga iboxing uzulwe nayo awukwazi ukuyodlala neKaizer ubudlala icricket ngizama ukunderstandisa abantu njalo la ukuthi ufanele uunderstand into olanayo noma uyodlala egroundini ukuze uyijimele ukuzulwe nayo ngiyabonga kakhulu kuba kule ndawo bafethu ugogo ngiyabonga leli thuba eninginika lona ukuthi ababukeli bonke ababukelayo njoba bemuzwa nje upastor inceke kaNkulunkulu eyakhethwa amaZulu ayifikanga naye nje kodwa mabo uNkulunkulu uthembele kuyena uyageza uNkulunkulu akugeze akuwashe uhlonipheke uhlale namakhosi okunye nje ngizoqala ngiphawule engakamlokhuzi kahle upastor engizokusho ngifuna abalaleli bakuzwe ababukeli enjabulo rehabilitation center asibhenywa nawo yedwa isidakamizwa la ngaphakathi amanye ama rehabilitation center ngeke ngwamention amagama ngebhenywa ngaphakathi bazali lethani ngane Njabulo Rehab Center ungamcebisa uthini nje omunye umphefumulo kaNkulunkulu nceke kaJehova upastor ongakangeni kuma drugs uthi kunomngozi omngakanani kululwa kanjani ukungena kubunzima ukuphuma ungamcebisa uthini nje omunye ngoba phela kuyadinga ukuthi sibatshele ukuthi musungena lapha njengoba phela uyutshele isoko ukuthi hey ungabi isoka ngoba usukubaza ubungozi bobusoka ngoba usukudlulile ebusokeni akubatshele nje beyizwele bona ukuthi bangacebeke ungabacebisa kanjani angibonke ngiyawubonga umbuzo wakho gogo noma mhlambe ngeke nguphendule direct ngoba phela kulesikhathi esiphila kusona kuyiqiniso ukuthi omunye umuntu mebuka umuntu olesidakamizwa unento ayitshela yona but for umbuzo ukuthi ngamcebisa kanjani umuntu ongakangeni lalela ngikufunde late mina la Njabulo Rehab ngifikile sorry okay omunye umuntu engamcebisa ngakho bafethu mesikhuluma nje iqiniso lemsolo
awukwazi ukuthi into mina ngeke ngisho ukuthi into engangifise ka grade 2 akuyona lempilo engase ngibizwa ngayo manje ukuthi awuyiphara noma usidakwa noma yabo akuyona impilo so akukho kahle ukucebisa umuntu ngesidakamizwa up until abona abantu asebengenile nezimpilo zabo bamtshela ukuthi la ngena so ngizokusho ukugcala umlomo lokho ayikho kunzima ukuthi isidakamizwa akuyona into elile ngoba sila sikhona asithandi noma sikho ngcono kunabangakaphumi noma abastrugglishayo cha umusa nje ofuthi umusa uwandele bonke abantu but ngiyacela ukuthi makwakangeni ngoba umbuzo usho njalo advise ngithini umuntu ongangena isidakamizwa ngiyacela ukuthi ongakangena isidakamizwa noma ngabe siphi kube ukuthi akangena isidalo ngoba prevention is better than cure awucabange nje ukuthi mangase ungena esidakamizweni manje usizo mina imali esezachithwa ngami abantu ababekhona ngisafuna ukusizakala besafuna ukungisiza bona sebephele bonke awucabangeke ukuthi kwalahleka imali engakanani ngenxa yokuthi ngangisashaye nje i6 pack eyodwa noma ngangisabheme nje ibag eyodwa ngalinganisa kanjalo ibag eyodwa ngakwazi ukuyeka kusasa but mengiqhubeka kwathi umunye umbhali mengigibela la sikhona ngedropeni mengibona ukuthi itaxi ayikho nala ngiyakhona halfway angisheshe ngehle ngoba imali engizogibela ngase ngibuya izoba ncane kunokuthi ngiye lapha ya ngoba ngizokhokha imali eningi mase ngibuya so ngichaza ukuthi mina masugibelile noma ungakangeni shesha wehle mfethu ngoba manje kuzokukhosta kakhulu ukubuya kwi-wrong way ngoba kuyiqiniso ukuthi ukudla isidakamizwa indlela ebhedayo kunoma yubani. Okay pastor, umuntu osengenile njengoba wena ukwazile ukuthi masilwa lempi kaSathane uNkulunkulu wanqobisa ungamcebisa kanjani ukuthi ukuze aphume fanele iziphi indlela fanele ayilandele ukuze akwazi ukunqoba lempi kaSathane esilwa nayo esisabakelela umhlaba wonke? Ngicela ukunezwa pastor. Ngiyabonga kakhulu umbuzo onjalo nawo ngiyawumbuza enguthandana because njalo ukuthi mina siyadingana sobathathu la siyamdinga umuntu ongangeni as much as mina nizongibona but into yami ithi vele ngiyabadinga labantu abangangeni nabasephakathi nathi sesiphumile ukuze yabo ngithi mina soba u3 if we addict siyadingana sobathathu sidinga umuntu ongakangeni sidinga umuntu ophakathi sidinga umuntu osephumile lo ongakangeni simdingela nina simdingela ukumonisa ukuthi la angena le ndlela ihambe sihlala la ukhona ngoba la sikhona thina akuhambeki osephakathi siyamdinga ukuthi osephakathi udingwa laba sephumile ukuthi ubatshele ukuthi le ndlela wafethi kuyaphumeka mulalela wenza yonke into uze uyikhipha wena ukuthi empilweni usulahliwe uzokwazi ukuphuma osephumile uyabadinga bonke laba ukuyibona uyisibuka ukuthi noma ngabe sekwenzekana angiyibuke laba mfethu ukuthi oh benginje angabe ngisabuyela lapho so sonke siyadingana iadvice yami enkulu ukuthi siyabadinga abantu abazothi noma sesiphakathi ezintweni babe nakho ukuthi bahlale nathi basitshele ukuthi bafethu la kuyaphumeka senza kanjani ukuze siphume kule ndlela nabakakangeni ukuze bafethu senza kanjani ukuthi ungangeni kule ndlela ngoba phela le ndlela ayihambi so engingakusho ukuthi siyabadinga abantu abazohlale besitshela besikhumbuza asebephumile edakamizweni because indlela yinde phakathi ngithi mina ugqoka uniform musendaweni yokusizakala ngoba impilo ingaphezulu noma ingaphandle kwe-rehab noma indawo suku uyosizakala kuyona so siyadingana nje bafethu ngiyajabula ukuthola lethuba as much as ngingayini mina but okukhulu ukuthi inhliziyo nami ukuthi ngibatshela bafethu la kuyaphumeka le ndlela le ngihambile kaningi mina bafethu abantu bayangazi uhlelo inkulumo zami sebeyazazi mhlawumbe but engizama ukuchaza ukuthi kukaningi ngizama bengingazi ukuthi lento engilwa nayo eyini so ngi-understand but ngiyabadinga abantu ukuthi usalwa empini eringini kuba khona ucoach oseceleni ukuthi mokhathala kuphuzisa amanzi so akukhombisa ukuthi no you can still make it abantu abanjengathi sizele lokho ngoba mina ngithe
angisaphileli ukuthi mhlawumbe sengenzela abafethu abadinga ukusizakala ukuthi bakhombise ukuthi kuyenzeka kuyaphumeka nawo ama guidelines nazi izinto ofanele kuyilandela ukuze ngempela usizakale unqobe ngoba awunqobi but isikhathi sonke nje ohlala rehab makwangena ke sidakamizweni usuku umuntu ofanele umuntu olwayo impilo yakhe yonke. Angibonge leli thuba babukeli uyuza mawukhulisile ingane khona abazali bathi ngikhulisile ngondlile abantu abambangihlamukile. I'm so proud of you Pastor kagogo. Angazi ngizombuza ukuthi into uzoyichazela yena sephila impilo ka soft life. Soft life ngicela ubachazela ababukeli Pastor soft life. Siyabonga kakhulu balaleli la kahle njengoba ngeke ngasho ukuthi mina impilo bafethu ayikho lula noma kubani. Kunento engiunderstand manje mina ebenga-understand kuqala like akekho umuntu ozokukhokhela imali ngokuthi weka ama drugs bungawadlela umuntu. As much as kumnandi noma kumnandi kuyintokozo kuyifamily noma kubantu ngisho kulabantu abasanayo emndeni. As much as kuyinto enhle ukuthi yazi igama lethu la labangcono ngoba phela amagama esibanika wona imndeni yethu awekho right. So as much as ku right but nakhe ngicela sikunderstand ukuthi akuyona into elula ukubhekana nempilo. Ngingangezwa mina ethi gogo impilo ayikho lula inzima noma ngi-understand ngitshela ukuthi ngixala abantu bengabhemi bengawadla ama drugs impilo inzima kanjani bahlale benemali la bayayibona kanti ngangiqamba amanga mina sengibona manje ukuthi hayibo bafethu yazi ukushode nangento eyisidingo nqangi sakho. So manje ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ke kunento athe ayibekile enhliziyo nami ukuthi angiyenze nakhona yabantu kune foundation ekhona ekuthiwa iAlkhani Foundation elekelela abantu abaphakathi nasebephumile ukuze kubrainwasheke imiqondo yabo ngoba ngiunderstand impilo outside from rehab ngaphandle kwe rehab emaningi esengihambile but ngiunderstand kahle impilo ukuthi okay na into esishayayo thina as ama addicts because once an addict you will always be an addict. But iAlkhani TV I foundation engazi ukuthi mina I pick up the pieces ukuthi abantu bahlala impilo yabo yonke bengasawadla ama drugs. Akuyona inkinga ukuyeka isidakamizwa, inkinga ukuhlala impilo yakho yonke ungasawadli ama drugs. So yilokho uNkulunkulu akube inhliziyo lami ukuthi angikwenze angakakwenzi like direct akakasebenzi but ngiyabona ukuthi na into efanele ngiyenze ukuthi ngisiza abantu abaledakamizwa. So it's all about lokho mina noma ungangibonaphi ngizosiza abantu abanenkinga yedakamizwa nemndeni enengane ezidledakamizwa ukuthi sixoxisane si-understandisane sibuyisane ithemba ukuthi kuyenzeka if we pray and stick kulama rules iAlkhani Foundation ezokunika wona uzoyiwina lempi uzophila impilo right. Okay yasibonge babukeli ngiphinde ngibonge inceke kaNkulunkulu ngokungihlonipha uPastor Sifiso Manana. Mina ngimbizi ke ngoSifisa ngimbizi kuManana ngibiza ngoPastor ngoba inceke kaJehova liphathiswa into ezinkulu. Pastor ngenkulu nje inhlonipho ungabatshela kanjani nje utshela iSouth Africa yonke ukuthi ne umkhuleko iwona okwazi ukuthi impi yethu esinqoba ngayo izimpi zethu ubachazela ukuthi la kagogo nakhona enjabulo rehabilitation center lephetho uyena lo gogo lo okwazi ukutakula umuntu amcathulise engaka umuntu makuthiwa amayedwana kodwa inakwazi ukuthi amnikazi akwazi ukubambelela ngasabambeleli ngodonga behlala emkhulekweni uyakwazi lokho kodwa awubatshela ukuthi nawo into ekunyisile yini. Mina ke ngabangani uyazi ivangeli ngincelisa ngalo ukuthi we must connected with God all the time. Without God we are nothing because imoya yonke siyilwa ngani ngomkhuleko. Sense a strong prayer uyazi pastors ngithi akufastweni ni fast nina omunye umuntu angasibuka njengeyilima athabasile emakhanda. Ngiyakhumbula istories kana la kwakuthiwa khona uwani udakwe iwayini elimnandi nangehlala ebibitheka bemhleke ophenini. Asiqhubekeni nalolo hambo awungitshelela umhlaba wonke nje pastor ukuthi ungabatshela kanjani ngamandla kaNkulunkulu ukuthi amandla kephi. Ngiyabonga. Siyambonga uNkulunkulu wafeca noma mhlawumbe
noma mhlambe ke ugogo ngingazwa kahle but uthe angikhulume nje nabantu base South Africa bafethu la ngokukhulu ukwehla nje ngezwe lami eliphansi ngicela ukwehla kule ngoba manje ingithinta kakhulu because ngibile kuzona zonke izimo and kuyangithobisa ukuthi ngiyibone ngikule ndawo so kuyindawo nje zonke nje ukuthi kuhlale kuzwakalizwe lokuthi abantu baxayisa kanjani uke wathi umunye ubhuti wami kolunye uhlelo yazi indlu yethu iyasha siphakathi ku critical bafethu ukuthi lento singayibuka kancane nje ngoba kusayingana kamakhelwane mhlambe eshonayo noma ihamba emhlabeni ihanjiswa isidakamizwa ngiyazi mina ukuthi akekho umuntu oyifisayo leyo nto ingakafiki kuwena nje wenza njani ngaye ngathi kwenye indawo asivaleni intuba ngeke size sikwazi ukulwa nento esingayazi ukuthi yini elokuphinda lokho ngeke size sikwazi ukulwa nento esingakayazi ukuthi iyini mangase understand ukuthi noma ngabe uluphi uhlobo lesidakamizwa lumoya odinga ukuboleka umzimba ukuze likwazi ukubonakala ukuthi liyasebenza lokho ke sikubeka emqondweni yethu ukuthi abantu nabo ingane nabo bazaliwe nabo bano 9 months awukwazi ukuthi ke uzalwe 9 umithwe 9 months uzalwe mase kuthiwa uyinto engaziyo usuku umuntu kusuke kukhona imimoya as much as ungachaza uthini but kuse kukhona umoya ogibele phezulu kwakho ukwenzisa leyo nto osukuyenza ihlobo zedakamizwa ziningi ukuthi ezinye zazo zishiftela kubantu ekubonakala ukuthi sebeyazile kunabantu abadla idakamizwa abangaziwa sizele nabo ngoba ngiyazi mina ukuthi kuze kufike emgaqweni kuqala enhlizweni yakho noma kusacashile kungakabonakali emgaqweni kusuke sekuwese usuyobuka ngabantu basaqalanga khona akekho umuntu oqala ethaveni ukuphuza ngiyalinganisa nje uqala endlini athenga endlini akekho umuntu othanda ovela bhemi ungahlala emgaqweni cha kuqala esakwazi ukumaintaina ngoba ayikho into emnandi njengama drugs muwadla uclean engizama ukuchaza ukuthi sonke isidakamizwa sikhona ukuze sibe worse sikhona la siqala khona ngiyabonga kakhulu Glory to Jesus ngiyabonga kakhulu amandla kaNkuluNkulu nje ngiyacabanga niyibonele babukeli akikho imlingo eyenziwe la kuhlala emkhulekeni yiza ama medication abekhona nemkhuleko masigcile kona kakhulu akuyikho impesi ngeke size siwine nimbonile upastor umuntu owambona usuka efika ngale Njabulo Rehab Center wawungabaleka kodwa mina angibonanga iphara ngamgona ngambeka esifubeni sami emanikini wathi uNkulunkulu mina ungithatha la ungibeke lapha namhlanje uhleli namakhosi uPastor Manana ngiyabonga kakhulu amandla kaNkulunkulu ngiyabonga nawe Pastor Manana ukulalela amazwi uNkulunkulu mayehle ehlebela ebusuku wathi ngelinye ilanga bephuma abanye uPastor khona amazwi engwakhumbulayo wathi yazi gogo ngababona bephuma abafethu ngelanga ngathi ngiyalingwa ningifike ngalo uthi kimi into leyangihleza wathi gogo uthi angiqubula iTV mina usethi mase sihleli equla ehuba umbona ukuthi akasaquli yena manje sekukhona lento le khona lento le etshalwayo kuyena khona lento etshalwayo kuyena Pastor Manana ngibuke lengane ngithi lengane kwenzakala nothi gogo uNkulunkulu mayezoxoxa kahle nawe sefuna ukukuwinisa hlehlisa bonke ababeduze kwakho ngayibuka lengane uPastor Manana ngathi no pastor lo yathi mina gogo uNkulunkulu kuphi into ezinkulu ngoba ukwazi ukubona izinto ezingabonwa abanye abantu ngisho ngithi ilengane ijule kakhulu ngomqondo ziphiwe lezi ngane yabona uPastor pastor khona lento ayiphethe uNkulunkulu lapha usazoba nebandla la namabandla akhe ngoba vele nobaba wakho waye upastor lembewu le eyayisekhaya kaPastor Manana ubaba kaPastor owashwadlulayo sowaye enkosini wayishiya kuPastor safika isitha sithi somtshontsha sathi wajabha sathane wadla Jesu he's a man of God naba khona nowandile waka Cebekhulu naye omunye futhi engimbona uNkulunkulu baningi angazi ngabala ngithini Nkosi yami
kuningi asibonge pastor kakhulu uNkulunkulu akubusise ume njalo ezwini laNkulunkulu ungahlukani naye hlaleke na yikho impo ngekuyinqobe mawuhlele edolweni yonke impi ifuna idolo ukuthi siye edolweni soyinqoba noma ngabe kunjani